I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, danas igramo Minecraft! Danas ću da dovršim... trenutak. Danas ću da dovršim kuću u Minecraftu i pokazat ću vam i reći vam šta bi volio da dodaju. I evo ga. Ovo je beta. Joj, kao što vidite, tu smo gdje smo stali. Neko mi je ulazio u World, zato što sam vidio da se neko konektovao na internet, a nismo ja i Mr. Buna. Tako da, vidimo šta je uradio. Naravno, morao je da troši pickaxe. Tako da, napravio je, ne seri da je napravio rudnik. Napravio je čovjek rudnik. Zato ću ja nešto da uradim. A to je ime, po imenu 10 godina kasnije. What the oh fuck man, ne seri. Jeste da stvarno vjerujte mi nisam pretvarao u kreativ kao što vidite, inače bio pun. Hehehehehe. Huhuhuhuhuhu. Hehehehe. Idemo malo ovo da zatrpamo da ne... Idemo da nastavimo. Sam trenutak, moram nešto da uradim. Idemo malo da stavimo nešto da se peče. Villageru, gdje si? Jebem ti lame. A? Ostao sad bez njih, a? Štaš sad? Štaš sad? Ostao si baza samog sebe. Ha ha ha, kak sam grozan. Ha ha. Jebem ti mati. Gdje si kravo? Prepada me, mrš bre. Mrš bre budalo jedna, od tebe ne mogu dobiti ništa. Dobro, uđi ako će... Mislim ja to negdje vidio onda... Dobro ljudi, javit ćemo se kad bude dan. Dobro, da vidimo kako je stanje vani. Fuck. Run away, run away, run away, run away, run away. Fuck. Gdje si bre? Idete tamo, mrš. Jebote živ. Javit ćemo se kad bude dan, stvarno sam totalno nubara. Da vidimo šta je ovdje. Treba mi još mnogo krava. Ali nikad neću uspjeti zbog glupog endermana. Gdje god bio. Jedan wool. Ne seri me, brate. Da mi samo jedan wool fali. Jesi tu? Jesi tu govno jedno?
Brate, gdje mi je širs kad mi... O! Marš. Gdje si? Korčinu od tebe sam dobio, ništa. Kaj bra, zgubio sam kući. Aha, tu si. Jesi tu? Nisi. Beži, bre. A to je mala krava. Glupost, sačekat ću sutra. Fuck. Idem izmaknut. Fuck man, moram run away. Run away, fuck. Mrtav sam. Run away, run away, run away, run away, run away, run away, run away. Run away, run away, run away. Fuck man. Jebote život. Ajde bre. Kukaj ovo. Evo ti ovoga. Daj mi. Žder. Do kraja. Sve požder. E tako. Grij ručice. Eto. Grij ručice. I sad da vidimo šta možemo uraditi od stona. Volio bih da se može napraviti stone armor, ali od običnog stona. I da to bude negdje oko malo, da bude šta ja znam 5, 4, ova kako se zove. Oh my god, ne seri bre. Dobijam experience. Ma ne znam čemu experience služi brate. Pun sam. Da vidimo nešto. Šta je jače? Stone? A, mamicu ti tvoju. Or cable. Uđi. Da vidimo šta je jače. Stone or cobblestone. Bukvalno jače je cobblestone. Ubij me brate. Ubij me brate. Ubij me! Znate šta? Uništiš kuću. Ti si mi podstanar, moraš mi plaćati članarinu da živiš ovdje. Alo? Gdje su pare? Daj pare bre. Ne možeš da živiš ovdje ako nemaš para. Sramota. Ne možeš van. Baš zato što ne možeš da mi platiš ništa, ne možeš van. Zato kad porasteš, onda ćeš... Vidćeš ti. Sad ćemo mi nešto napraviti. Gdje makni se balan? Ne, mrš unutra. Ne bre. Oh fuck ne. Oj, gdje si ti bre? Da li istina da mogu da razvale vrata? What the fuck ne? A ne može. Ne može. Hehehehe. Oj jebe. Ali zato može da te ujede kroz vrata. Čemu će mi ovaj level? A sad će jutro. Jutro je već.
Idemo malo dole. Ostvar ne treba mu, ovaj mi je sword savršen. Ovaj mi je sword totalno savršen, neće on još dugo crći. Samo da vidim koliko stima. Mrš bre. Dobro, zezam se. Gdje si sad? Jebem mater. Ha, više nema. Vidite onu kokošku? Sad je ne vidite. Vidite li onu kokošku? Sad je ne vidite. Vidite li mene? Sad me ne vidite. Ha, ne vidite me, ja sam u ovom kovčegu. Vidite me, sad sam izašao. Sad sam izašao. Sad sam u kovčegu, ha, ne vidite me. Ha. Sad sam izašao iz česta, ha. Niste ništa vidjeli. Tako da, napravit ću još jedan sprat za Bunu XD. Kao što vidite, napravio sam sprat za Mr. Bunu XD. Samo što mu još nisam ništa stavio. 29 kola. I prazan pickaxe. Ja mislim da je to dovoljno. Sve. Šta je to video? Event mater. Samo da uradim nešto. Ja mislim da je to. Samo mi treba gomilu. Oj, 30 imam. Neću. Tako. Sad ćemo napraviti sve. Sword. Pickaxe. Ovo. Lopata. Evo ga. Desi. What? Kako to bre? Nemoj da sereš bre. I ja mislim da bi to bilo to. Odo ja da mu ostavim sve to u chest. Pa ćemo se u idućem videu vidjeti nas dvojica zajedno. U idućem Minecraftu. Pickaxe, ovo, sword i sjekira. Ovo mu ni ne treba. Jedno pile. Jedna jabuka. Nešto kola. Nešto cobblestona. I stek. To je bilo to. I još nešto. Da ne budem totalno govno.
Ne. Da ne budem totalno govno, dao sam mu i 7 irona. Daću mu pokvareni pikliks, pokvarenu sjekiru i 2 torča. To je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali ovaj klip. Nemojte misliti da sam govno, što mi nisam dao skoro ništa. Vidimo se u idućem. Ćao.